Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hakajing shisha, nasos na yeme. Hindi nakatawa ko me. Baka iya kasam jungi kadang napdang jing kulumar. Ini ada mapi, ini ada imai, but ini ada mga. Ada imai ini jalan kalang. Kalong ke ke bas ngau tenat bantem bakat tu kaningut ki Samla rang Assamese nak jela Assam ki basyong basa apok sorba Guwahati kilawan kenang syakanong ba Shillong banwan pej kerpang ya ka Phlim kasih bal ai kerteng anna ya ka bala pen ipat ba ha Bijou senama menta ka lai pui terik benail kelalengkon arajar arpo ya kini ka Phlim la sedang ban pen i nadu ka por kat wish teng Mynsiem bat beteng biang ha ka por ar baje no phai sngi saw baje jan met ban re baje jan met ha ka por kat wish teng Mynsiem wala ka maryang ka datha hendela sakhi bi ki pat ba kilawan rung ha po senama ban sakhi lang ya kini ka Phlim kum ka jing ai Mynsiem shu ikinong shna jong kini ka Phlim bala sakhiru hakapor arbaje no pai sngi ki pat ba kila nang khamon tu chu ban sakhi kini ka Phlim ya kini ka Phlim an sabeteng ban pen i man lak sngi hadu kan reu terik bjong panai rempang arajar arpo ana jangate yo chpento support ki marba ini itu kumno bagi ni event ni ba don jiduna anta don jing ki dialog ni keren duk baso kijing mut ba de hanga pori itna ba ni Phlim ini iwan nakaliang juga tim jogi Phlim ki umat kayak tenang siang di Phlim, kalau ada bengkalang di Phlim, tapi tenang balong ba, hindi dapat iba yung iba na, lawat lagi iba na, kita lagad jong kador, penyerap lang iba. Natry yung kong Bijou nyo mo hakanika like hakanika tay bangidon menta Bijou nyo ba ibaduk ilong lakumay ibaduk spa ilong lakumay tengah try kata baning kong shop hindi ban mau ba hapatay ilong kunjo wala ngidon ka spa mo ilong ibaduk mo ilong kunjo yung boleh ulat tau ka pangengi iwe kabaa ka long ba larang ini kiba biang na dong siya dong higit hotmet niya larang ini kiba duna ka jimut kat niya higit hotmet nim day banyaw banyi iwe teman ko mga lao boleh ulat tau ka pangengi iwe balik si kasap ka ba ula ay ngi wala ngilong kiba bit ba biang kasap ka ba ula ay hakini kiba don kijing dukot haka bor kat ne haka met kat chuni ne nanti ka pen na uwe brio siya uwe ganyi nanti ini ban yo kor bhai kata nakaliang jong jinglong kan thei jonga natri ba ni ki kan thei hapan long ki brio ba klan yo ga ta ni klan ki jingmo chipal khat ban ni ban long ki brio ki ba ya ki jingmo chipal khat shaban ne kanu ka kam ka jinglong brio jingin sama le singi kindu bon ki jingya ki I wish the team of Anna all the very best and jingkit bok kerpiak naka tim jong ki umat. Aku jing jonga hani ka Phlim Anna benekong aku blai market dina nongrum dalam mi ka Phlim Anna. Maka kerteng ke Anna yang mengipai ini ka story ka Phlim ka benekong mai bedai baki imi ki pa benekong kijiet mo baki kun ki berpoi cak benta song kha song man iki mi ki pa kijiet kata. Iklet loy ke jing bagi armut ya don kiwara pada kecing i ke bau berpenya per jemut mengi ka Phlim Anna ka kun ka ji brio baduk rei muspa pat haka Mynsiem mi i kata kabar i haka ni ka Phlim ka lomba kan ru i kena Samla menta mau i ka Phlim ka pedeng ka jinglong dang ka karta dang hab ban pule ka kejo no ka jinglong kemi sukensan mereka ni kalau ka jingkren kalau ka message ya kena Samla ya ban sim ka jinglong kemi long ka adalah biang kapo kabala gi ba hang ni bagi ba ka kemi ka to ka Phlim kemi to ka kedas ba iba ka top pelen ni ka kun ka layak kani kon ra ba kum ka long yi sim mi ka no ka jing e nim dei ban duri ya ka pop di ban phla hok
kan bet habashiat basai berkan ni kedua kecil shisha bat ke basa ko bakhat du bisi thane ha kalong ba kan ka film hi berkawai ka kan khamtam ya kalong ye kalong sep ba ningkong di berwanta kecingnya ie kecingnya teli bat kum juru je sok san kum ka ye ka sam hi berkawai kambang ien ka film ka jingjat ka jingpra kawan nadu mi ki pa akan di film pi lagi wanra akan di message ni kalong pa ka sep dia akan ka juk menta ya kilong pi lo pa wanra yang ini one final scene ikong wah kalau ngaji mabe bat kawi ro kading apa sak mandret kon ta na kata jong jing kwa buram kajing snow dan spa ban sudah abjad dapat tep ikmiao mo apa de kalau saya kajing sneng ke ba kau kam ta mingi kon samla ik ba belum kumneru di tinggal kadau tan kajing kwa spa umne gade kawi ro kajing pom pat biang akarta khashong man ningi mimya sunyok khashong man nyem lo tentang deh kata deh penolong yang kajing berkuat bat kawi ru kajing i jong aku ni ba ya kajing i katim kajing i bat kawi ru ada kajing i tengah kajing i kakemi yala pun deh bat kawi ru kata kapan ayo i hang ne kalau bangi dia ban kain kuat ki beli ki baduna dekat men walaki duna ka dekat meru ki niem kata kajuk pertei ya kajuk kendau bat beli lai ini yang kata yang kajing dia mengin mengmarkan jo walaki duna ka meru di kidat kajing makan pampat sipun ngayo tinuk sabat kejing kai kalau ko film ke ba itana berkata bat iyo ru kejing kai ba pun nak film na kermen ba nane sakmat ba kinlang salang dumi kan long sukun ha film na ba kinlang herlo na kejing kejong Maka apa ni pejak film mana bunsin kapan bakla ya ni masam jani barikin lang salang lu. Kaningkong ka moral subject nane moral ka ai lang bakani ka film. Kadi ka hikayat ni bagin ni brom marklier. Ban respect ya ka profession ka bangidan. Ubarit kamnundon ubahe kamnundon kamut niya respect de hanta bat kumjuru kaning film ka beni bat ka phaidur ya ka cai dundu go jung. Ba lada ka jai penu kasi jungi ka kwa bandon ka jing yasuk yasan ka dehi bangini brom mark kapat orang semua ni film macam kum negative rule bar kum ju marawai go jiwai jingi ba pala but nangai ka ni jiwai ba ka film kalau long syak bitna but kaji kum mandor ka along syak muta ka film ba nilai aku inti la pun ba but nangai ba kinaya kring kinawan pe ni film ba kum juru Like film kita sawan nak try kita kampalat bani kini bukan barang ini kisi kita akan kulon ba kilong ai support yang film besar kilong pun kilong setelah kau film besar setelah kata ba juru ngai ba kan film kan maka film berjijok ba juru like film besar pikai ni film siang ini ya kajing kiu jong film kasih jong ni hakor kiba nilai snai ka film kom director jong film tang pingalarang ngilas nang du jikreman ha bangi pelai kaset labun piracy labun beki download ko mobile ki ban ngilas du jikreman rengai iba menta ka film kasih kala kiu biang bala soyo Mynsiem biang ban komta mangaru tater kom director berim ngakit bokit yang ini ki benang kiu menta ban mangirung nang yai persyang sitmat bangin la ban yang wanra bang film kasih baik nat na dan film ki bangi nang ya perkat kum ka eryong kum ka juan lak ka bangin sasnang shooting de kum jo ngidan aku ka asusan ka bai penyai de ba komandan sempiang kum presiden juga film kasih jongi ban mai iru ila nangai Mynsiem ya ni kum ki industry film bangin nang kiu bangin nang yo Mynsiem bat kum jo ni sultanat yaki ba shim interview ini di ban ai publicity bat toy rap ha yang ni ba komta ba kapor jungi ro kala dai bangin lam ni kom magi por man shua house na nyu ku ar ke manipur kilakio ha kum sna film joki andrai menta sisangi lasdang ban wan ban chakmat ban yakiru dengan sultanat sebut. Hi, myself Siddharth from Guwahati. I'm working as an actor in Assamese film industry. So, Katrina, the director of the film, is one of my very good friend. You know, I'm like his well-wisher. So when he told me about this movie, you know, to watch this movie, and I already gone through the trailer. You know, after watching the trailer, you know, I felt like, you know, very happy, and I was excited to watch this film. So once I watched this film, and it seems like, you know, I'm feeling really good. And
everyone should watch this film. Not only Khasi people, other community people can also watch this film because subtitles are already there. And why I am really so happy because I can see the very good composition of acting, like our lead actress, lead actor, and other supporting artists, himself and the villain and this special kid. Please come. And this special kid, he has done a good job. And really, I learned a lot in this film. And the main thing of this film is the story. So I would like to tell all the people, not only the Khasi people, other community people, this film has got a very good story, which is very unique. This is not a copy of Bollywood, not a copy of Hollywood, not a copy of other film industry. This is the main base point of this film, and background score, direction, acting, everything is natural. So I'm really feeling pleased, watching this film, and thank you so much from myself and my friends, who came with me, and they are also feeling happy. And if I get a time, I will watch this film once more. So from our side, it's kind of a slogan: watch this film again and again. Thank you so much. You say something? Yeah, just all the best and good luck for this movie. Since it was really nice watching this movie because story was completely different. I haven't seen such a movie before. I couldn't understand the whole movie, but still it was very nice for me. And he's from Bangladesh. I had to explain the film, He was sitting near to me and he was asking me what's going on. And I told him, you just go through the visualization, just video, and I will tell you the real story afterwards. So he is also feeling really good. So from our side, we are congratulating all the people, and we hope this film will collect a huge amount. Thank you so much. Ngadap na kajing so komen siya lesi ka bang alam community ngamla siya banong kata kajing kemen ka bahadu kata-kata hadin bagi pat ba kila depan page ka film lesi ngalapan habakut jong ka film ngai osmo siya ya kata kajing risa bat kajing itenat jong pat ba hadu ba ong ba nang kilami ki ai siya kata kajing ro nakaliang jonga ngasu smoru ban kerpat ya ki pat ba ki bompat ya iya ka film kin subha bonon pe hi dalak jong ki kemat lesi ladanga ngan itu pinsa ong ba ngasu penro lani penbang dengan ko ai ba ma phi pinon pe ya ka film season pe lade nga soba so komik ro hanta nga so tanat ro hanta ka wake bob so tanat kalong ba man bangami ki porlok nong pe kai baro ki pat ba ki risa ya ka dur jonga tenga nagalai jonga adap jing sukmen ke bakraf spun nga bu kene ke cingkerpan ru ya boro ki porlo ki baklem parwan ta kesni nane klem parwan kene ke show menta ngako apini wan krisan lem ni dak papion hang ne po bicusin ma ho blesiko ho nya ton ke jing sung mela du ta kata bat kawe bupun ki ba ki layar ro hama ya ta jangan ke film bat kham tam yang aru ya actor ibu mentala ngi baro dengan dapat ke jing sung ke bakal de kuble ki tu ki balaya wan ban ajing krisan ta kesni bat na paru ki ban wan ajing krisan ta jing blesiko Kajing ayu jangan deh asal komen iba kini pak gila ya bisa kat tu nak asal komen kat kerau kasian. Sulit rancang amda sulit rancang ni lah tambah long komen jika pat dengan gini ya kipat pak dia long kabar sawan pet ya gitu kibam pat wan ru sawan pet ini gi balak dia bro dia dak ikut man pet yang tu wan pet